Hello students, vana trigonometry basics kan discuss dona. Amasa chuan atira formula kan enangaf le entin nge chu formula chu khoi train nge local ti te. Now, from a point 20 meter away from the foot of a tower India. Hemi tower nita se mo hemi tower ania hemi a foot anita. So angle of elevation. Angle of elevation le depression omzia chu annuaya trangin achunglam kan enchuan angle of elevation in shinatro ma seng achunglam atrangin annuaya kan enchuan chu depression anichin hemi hi kan shiatangaya basic concept ni mo hemi so hetange omtahan hemi khoshanan the angle of elevation of the top of the tower is 30. Okay, so omzia chu angle of elevation inti annuaya trangin achunga a enti na jmo hemi 30 degree kan neita from a point 20 meter away from the foot ainti amzia chu hemi foot atrang hian away 20 meter ahla heta hian away dei mo chun ange khoshana azo height of the tower hemi height nia h angin ngai ta ilamo hemi height nia hemi kan shelo. Okay, nachina ka soidanang khan sin nge kan mandon cos enge kan mandon sin nge cos nge 10 ta hian voi khat ka zia kanga sin theta cos theta le 10 theta chon p by h le p by b mo hemi diagram hemi figure atang nge kan shiat thiam engthil pani nge kan nei ti chon base kan nei atro chon hemi perpendicular nia so p le b kan nei p le b omna khoi nge hei heta no mem a omlo chu wangin sin theta kan mangdon lo p le b omem no omlo tro chumi wang chuan cos theta pon mangdon lo ma sing heta hian p le b a om chu wangin 10 theta kan mangdon so 10 theta equals to perpendicular by base tuna theta engzat nge 30 degree nia perpendicular engzat nge kan shalo h angin zia kila chon base engzat nge base chu kan shia 20 nia 20 tuna h equals to 20 into 10 30 tuna 10 30 engzat nge okay inshalo mai theinga mitam takan boy chin mo chenen an bai hata mo an remember thelo an theingil de izal an bai hata wangin mo tian sin 60 root 3 by 2 sin 30 chu 1 by 2 cos 60 kha 1 by 2 ne chon cos 30 kha enge khale root 3 by 2 nge 2 by root 3 khatian boy vek zel mo chu wangin 20 into 10 30 kan solve mine hemi hi kan thiam phothi angai hani mo hemi thili heta hian mo uluk dovin anula hemi thili in dam chungin in theingel lawang tuna in thlua ka thil om zong kha reilote tan sira daila chon tuna ka thil seitum hi thadawin ngundawin ngai tlak in tum don ne hemi chi a hi mo sin theta chi hi in shia tangai abak zong hi chu shelo maula apoilo mo hemi trick ka shil don cheu voina hian mo in ti ma sak ber tur chu 0 in tianga 1 2 3 le 4 mo next step in ti le tur chu 4 in kan divide ang avai hian mo 4 in kan divide anga chon third step chu square root mo square root le square root tok tuna abak eng mapo in ngei tuale thluakin manangai to don lo hemi sin theta chi ai kan thiamangai tuna an solve mo 0 by 4 square root chu enge 0 hi eng number pon divide maila answer chu 0 ni trin chu wangin sin 0 chu 0 kan ziak photang chu za square root 1 by 4 hi 1 square root chu 1 ni trin maseng 4 hi perfect square ania chu wan a square root chu 2 ni trin so heta hemi ai hian 1 by 2 kan tiang chu tiang bok chuan apathum nai tuna 2 le 4 table amtro 2 table 4 ama so 1 2 zar chu wangin hemi 1 square root chu 1 ania 2 square root chu root 2 acha nange asan chu i 2 hi perfect square en lo so 1 by root 2 tuna apali na hi square root 3 by 4 ti chuan 3 hi perfect square en lawa maseng 4 hi perfect square ni chuan a root chu 2 so heta hanange kan zia don root 3 by 2 ato ber mi tuna root 4 by 4 heta 4 le 4 jan cancel theya 1 ania chon 1 square root chu heta 1 kan the hemi hi ni heti zong hi ni in shia tangai le in shia ta chul chumo abak chu engma a om to lo shrim hemi concept ta hian tuna kan next step chumo hemi 1 ni heta kan ziak nga hemi root 3 by 2 hi heta kan ziak nga hemi hi heta kan ziak nga chuan hemi thil hi heta kan zia kang
1 by 2 nia chon he tami hi atopa kan zia kan enge omzia omle ju he mithili heta kan zia ka he mithili heta an zia ka he mithili heta an zia ka he mithili heta an zia chon atopa mi heta ma sabar an zia kin thiam hei tiang hian ni hemi hi a concept ania cos tan engma point thiam angai lo sin in thiam chon in thiam vek don ka ti chumo tuna kan shil lang chaw adang tuna te ni kan find out anga tan theta hi enge sin theta by cos theta ni rintra so tuna tan 0 equals to sin 0 by cos 0 ni rintra chu tiang bok chon tan 30 hi sin 30 by cos 30 ni rintra chon tan 45 hi sin 45 by cos 45 ania chon tan 60 hi sin 60 by cos 60 atopa tan 90 chu sin 90 by cos 90 hemi in shia tangai tuna an solve ang ruwa sin 0 chu 0 nia chon cos 0 chu 1 0 yang number pon divide maila answer chu 0 chu tiamo chon sin 30 1 by 2 nia cos 30 hi root 3 by 2 hemi 2 yan cancel 1 by root 3 chu wangin heta chon 0 nia heta 1 by root 3 sin 45 1 by root 2 nia cos 45 po 1 by root 2 tiang an cancel 1 ai don heta 1 sin 60 chu root 3 by 2 ania cos 60 chu 1 by 2 hemi 2 yan cancel root 3 by 1 chu root 3 chu wan heta hian root 3 kan ziak don tuna tan 90 hi enge sin 90 enge 1 ania cos 90 0 eng number po 0 in kan divide chuan infinite in amo not defined undefined in hemi thilimo tuna next step kan ti le thur chu sin le cos ang chian hemi 0 hi heta kan ziak nga hemi 1 by root 3 heta kan ziak nga hemi 1 hi heta kan ziak nga hemi root 3 heta kan ziak nga chon hemi infinite to ber mi heta kan ziak ang mo a har lo lutuk in thengil mai don lo mo tiang hi voi ka chada in rilwin pelu tukanga mo in thengil mai don lo tiang tuna sec chungchang kan soi le lokanga sec theta hi chu in ria tanga ya 1 by cos theta ni thin mo chu wangin sec 0 chu 1 by cos 0 chu 1 ania so heta 1 kan zia kang heta 1 amanga tuna sec 30 chu 1 by cos 30 ania 1 by cos 30 en zat nge hey in muam root 3 by 2 chu wangin heta root 3 by 2 kan te hemi 2 hi chunga chhode don so 2 by root 3 ni dona heta 2 by root 3 kan ziak don in shatia mem chu tiang bok chon tuna sec 45 ti chon 1 by cos 45 ania chon 1 by cos 45 chen zan nge 1 by root 2 ni dora hemi root 2 hi chunga chhode don so root 2 ni don heta hian root 2 next sec 60 en zat nge ti chon 1 by cos 60 ania tuna cos 60 en zat nge 1 by 2 hemi 2 hi chunga chhode don 2 by 1 so 2 ani don heta 2 gan ziak nga atopa sec 90 mo sec 90 enge 1 by cos 90 so cos 90 en zat nge 0 nia number shim 0 in kan divide chuan infinite amo not definite in so atopa sin cos le ten cot ang chiain sec le cosec po kan ti don tuna kan ziak donwa hemi 1 hi heta kan ziak nga hemi 2 by root 3 heta kan ziak nga chuan hemi root 2 hi heta kan ziak nga chuan hemi 2 hi heta kan ziak nga chuan hemi infinite hi heta kan ziak don tok der engma boy ngai to lo engma hi mo boy ngai to lo shim nachinmi question ka hemi question itro a awlsam to don lutuk tuna table in thiam to dona I table chu in thiam to don ro khami table kha I practice ula zia kulamo notebook a rough paper vela voini voitum vel in thiam venga in thiam nu a question to solve ula tuna hami question I endang ruwa enge ka height equals to 20 into 1030 tra tuna 1030 chuange 1 by root 3 ngatinge 1 by root 3 entinge ka shiat achan ju enula 1030 hi 1 by root 3 nia chu wangin kan answer chu 20 by root 3 hemi hi kan answer ni don